سوریه دادگاه توانن یا چارمین ایرو دوشمه جزای زندان حطایی لمفتیه بری سوریه احمد حسون بری حسون کو بو دمک دريج دما رژیم سروک بری بشار الاسد ده مفتیه ولید بو لسر بنگاه توانن شر و توانن دجی مروواهیه هات جزا کرن بو زانیارین بهتر ام دچن جم پیامنر امجد کردو جقامشلو امجد دنباش هورگلین بریارا دادگه یا لسر احمد حسون چنه و اف بریار چاوا د چارچویا دادگه کرنین و داویه ین کاربدستین رژیما بریتین دیتن بله سروان دما تو تماشاوانا باش به ایرو 24 تباخی دادگه سوریه بریار دا کو زندان حیا شبو مفتی سوریه کرد سردما بشار الاسد احمد حسون کرد اف بریارته دريزا بريارن دادگاه هندري سوريا ده كود تباخا في سالي ده دست بكريه كود يازده تباخي ده بريار بدار بكرين ده حق بشار الاسد ماهر الاسد وعاطف نجيب جي هاتبو كرن براسي اف هر وها دوي ده مدته دماكو ام بيجن ولاتن مينا لبنان جي كسن خوستي رادستي سوري دكه جاليه كيف اف بريار و اف بريار دادگه کرنا کسان كيف خشي الجم مالبات قربانيه تشي دكن جبركو افجاره كيكو كسن بايا بلند اندري دولتي دتين سزا كرن و لاما نافا جواكي دجي قالك فرس تشي كرنا امجد اگر بکره بە خێرایی پێمان بڵێیت کە هەڵسەنگاندنی ڕێکخرا و با بڵێن دامەزراوەکانی مافی مرۆڤ لەسەر ئەم دادگایکردنێت چییە؟ براستي يعني ليفر وكا مشتركو جواك دابش دبن دو آلية مالباتين قربانيين شر وقربانيين ام بيجن زندان حبسين بري كيف خشن بفان بريارا إلي بيجن كسن سوجدار بي جزانامينه لأمال آلية دنجي ام بيجن سازيين مافناس كسن مافناس في كي دبيجن جهه مترسيه لسر خطريه وي لسر ام بيجن دادگاه وجهيز هي عداله انتقاليه هي جبر بلزبونه دادگاهان جارانتيا ما في باراستني وهروها وجراندنا سزاين ام بيجن جزاين بدار فكرني افيا كايا كسن مافناس دبيجن كو مترسيه تشي دكن لسر ام بيجن دادگاه كرنا وجهيز جبركو ام نها ليفر دبيجن ام ليفر للسوري دعوه جزايا دكن لاما نبت هولهلدان داويدا ليفر للسوري تي خستن سوري حوجدار بوهستنا دادوريك بوهسي يعني عداله انتقاليه نجي بدادوريك تولهلداني بله گلک سپاس پیامنر امجد کرد و جقام شو سپاس بو ویان نوچو پیزانینم